mai I pōtiki rua ki te toka a Taiau. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o Te Tairāwhiti. E te ti e te tā nau mai rā ki Tūranga nui a Kiwa o tira ki te pāka nei o hei pipi. Kua tere pipi whakao mai ngā iwi o Te Tairāwhiti. He ata rātou mahi I konei, he whakahē I ngā mātāpono o tira ngā panonitanga e hāngai pū ana ki ngā mātāpono tūturu o te Tiriti o Waitangi. This is a special broadcast of Kapu Te Tairāwhiti coming to you live from Hei Pipi Park. And coming up next, Mātairangi Smith will speak with the organiser of this hikoi right here in Tūranga nui a Kiwa, Hayley Maxwell. Kia ora mai anō rei tiwi, kei konei tonu tātou o Kapu Te Tairāwhiti, kei te pāko Hei Pipi, kei tōku tātaku tuahine a Hayley Maxwell, tētai kai kōkiri I tēnei kaupapa nui, whakahirahira, tēnā koe te tuahine, kei te aha? Kei konei ai, kei te whangotaku reo. Engari kei te hikaka, ne? Kei te hikaka ai. Koera tētahi o ngā piro kei roto I au I tēnei wā. Ia, we te hiatu piro, kei roto I te whatu manawa I tēnei wā, I pupu ake nei. Kei te rongoa I te aroha. Ai, yeah, me pehe kore ai. Kei te kiti ako tai mai o tāua tini whanaunga mai ngā tōpito katoa o te Tairāwhiti nui tonu, ne? Me tō tāua nei mōhio, kei te haere tonu mai wetahi mai te nōta o te Tairāwhiti, ne? Tika tonu, ko katahi anō rātau ka wehe I te aka o Tokomaru. Nei, ko tētahi o te tokomaha ko tai mai ki konei ki Hei Pipi, ko Paku Jane Skara. Kia ora. Kia ora. You're a teacher, but you're also, I can see a few of your students are here too. Hea te take ko tai mai koe o te rā koutou ki konei I te rangi nei? Mō rātou te take, kua tai mai I tēnei rā, I tēnei rangi, I tēnei ahiahi, kia kaupare I te kaupapa, kia rongo, te kāwanatanga I te ngako o tēnei mea te poroti. Nō reira, mā rātou, tēnei. Nā ka tai anoa a kōkarahia ka kōrero atu kia kōka Paku Jane mō te kure nei, mō ngā uri a Māui, kei konei te o ngā tauira mataio, kei te aha? Ka te pai. He aha I tai mai ai koe ki te rori nei? Mō tō mātou reo me mō tō mātou iwi. Hea o kōrero ki te kāwanatanga? He tītoi, te kāwana. Kei te he tā rātou mahi, panoni tini ngā mātāpono te Tiriti o Waitangi ki o whakaaro, kei te he rātou? Ai. E tino kōrero hōhonu tērā nā matai o ne, he tītoi te kāwanatanga. I ngā tau ki muri, he mea e ngauna I a tātou. Ko tēnei mea te Tiriti o Waitangi. I nāia nei, ko whakakotahi ai tātou I tēnei rā. Anei anō te tahi pātai hei whakaarotanga mā tātou. Mā te hikoi nei kāha. Mā te hikoi nei kāha. Mā te hikoi nei, ka mōhio, ka rāngona, ngā iwi katoa, mena kāre rātou I te whakai mai ki tēnei kaupapa, ka rongo rātou, te tini reo, ngā tini mana o te Tairāwhiti, I hararu mai ana, ki runga I ngā rori o te Tairāwhiti, tai whakarunga, tai whakararo, ngā tai ki uta. Kāre mātou I whakai I taua tūmomamahi I a pāna ki a David Seymour. Nā kona, ka hara mai mātou ki te tautoko I te kaupapana. No te mea, kei te whakakorengia ia, etahi o ngā wāhanga e pāna ki te ao o mātou te ao Māori. Hei, os kia tiki nei au te kōrero ataku tīpuna, tō tāua nei tīpuna taha rākau, he tata arunga, he roa a raro, ne. Ia tāua e whakaaro ana ki te haerenga māraro, ki te whare pāremata. Hea o tohu ki ngā whanaunga e mātakitaki ana, e pirangi ana, kia haere pia rātou ki reira. O tas me haere kā tika, tautokona te kaupapa. E te kupu nui te kōrero, tēnā rawa atu koe I te whanaunga, mō I whai wāhi mai ai, kia o tāua whanaunga e mātakitaki ana, tēnā koe. A ka tira I tiwi korongo tātou I nāia nei ngā whakaaro o te maria nei o te Tairāwhiti nui tonu e pāna ki tēnei pire mutunga mai o te kaikiri, mutunga mai o te he. Nā mao ko rāhia o te rā mātou o Kapu Te Tairāwhiti I Tūranga nui a Kiwa nei, e te tī, e te tā, hei kona. Hei kona.
te take.